Ga ditlamelo tsa batho ba ba imetsweng ke tiriso ya ditagi ba kwa ba kgonang go tshabela go teng go tlamelwa. Setlhopha sa Joining Galaxy se fetela kwa legatong la group stages a kgaisano ya CAF Championships. Motho ke a go dumedisang ka mogele o bo amogele Patricia Chobanyana tla ba goranela ka puo ya diatla. Mo dikganyeng tse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe ba phaketse ba le gareng ga matshwititshwiti ya Batswana ba ba neng ba ipelela boipuso jwa bo 57 mono ga borone. Mo molaetseng wa gagwe tautona o ne a rotloetsa Batswana go ipela ka go ikakgola ka go ikgakolola kwa ba tswang teng le kwa ba yang teng e le tšhaba. Ke ikantse Khumalo ka pego. Lebala la metshameko la setšhaba le phaketse le tletse le penologa e le la ntlha mo dingwageng tse tharo morago ga gore segajaja sa COVID-19 se kgoreletse Batswana go ipelela boipuso ka tsosologo. Jaaka e le tlwaelo tautona Masisi o ne a simolola ditiragalo tsa moletlo ka go tlhatlhoba mophato wa sesole. Mo molaetseng wa gagwe wa letsatsi la boipuso tautona o ne a kgothatsa setšhaba go ipelela tsotlhe tse lefatshe leno la atlegile mo go tsone go itsa motlhala le go gakologelwa ba ba dikobo dikhutshwane. I want us to use the occasion of our independence celebrations to reflect on our lives as a people, how far we have come, where we went wrong, what we did right, and what we can still achieve. As we celebrate today, let us also remember those who may be less fortunate than ourselves. Let us extend a helping hand and offer a plate of food to a neighbor in line with our true SETSWANA tradition of togetherness. Let us, as is custom, visit our home villages and reminisce on the good old days when Boipuso used to be the real Boipuso. Tautona re Batswana ba dirisa letsatsi le la boipuso go fetola dikakanyo le ka fa ba dirang dilo ka teng. As you may recall, I recently launched the Mindset Change campaign in Zutswa in Kgaladi North District, regarding which I once again call upon all Botswana and non-Botswana living within our shores to embrace. Let us all remember that our social, economic progress lies in our collective mindset, and therefore we ought to rethink our priorities for the future we wish to create. Kgwedi ya Lwetse ga e wele fela ka go ipelela letsatsi la boipuso mme tlhomilwe gape go nna kgwedi ya thapelo go rapella dikgwetlho tsotlhe tse di aparetseng lefatshe leno. Ke Ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re ga kgang di mejalo wa tshoboletse jwa HIV AIDS bo tsoletse ka go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tona mo mohameng wa botsogo mme ebile ya masegolo bogolo banana se tlhalositswe ke tona wa tsa lephata la botsogo Rasethomo Latisitswe go segopotsong sa go tswala semmuso kgwedi ya dithapelo kgatlhanong le malwetse a sa tshelwaneng HIV AIDS ga mmogo le dikotsi tsa tsela mo jadi Mokibelo ka pego. Se ke sebaka se se kopanyang bana le sabe mo mohameng wa botsogo go tshwaragana mo thapelong go repella dikgetho tse di amang mohama wa botsogo di tshwana HIV AIDS malwetse a sa tshelaneng ga mmogo le dikotsi tsa tsela. Mothusa tona a re dikgetho tse di gomagometsa go nyeletsa setšhaba. Go botlhokwa thata gore re ithokomele re rapele mme re rapele mo e leng gore ka moso re ka nna le sengwe se re ka se bayang ha pele kana batho ba batang ha morago ga rona ba bona gore go ha go ntse go na le batho e seng gore go ntse go na le phata ka gore nowadays what we say or do sa kwalo a go tshwane le tsene di dirwa ke batsadi ba rona bogologolo. Bana ba rona ba tsile go botsa gore a ka nako tse wa rona o le ko Ministry of Health nako e neng go iragala dilo tse dintsintsi tse di kana se o se dirileng wena ha o ngaka ha gongwe you are just the scientist o no dira eng. Le ha go ntse jalo bana le sabe ba tshwanetse ba dira mmogo go ta ka ditharabololo tsa dikgwetho tse dingwe tse di ama setšhaba di tshwana kgokgontsho ya bong. GBV e tsentse letsogo ga e re bontshe boroko le mo ba direng ba botsogo e teng e re o bona mongwe ka wena o se ka re nya itshokehela hela malatsi a ba bolang re bone bona ba bangwe o kgone go thusega.
Banana ba rotloeditswe go ela thoko ka ga ba tshelang ka teng go dira diphetogo tse di ka thusang go aga tšhaba e na le botsogo jo bo nonofileng. Without our will, which can only happen through prayer, God will only look at us and wait for the day when his people will pray and say, because you made us and put us on earth as ambassadors, then come and make your will be done on earth. So we are going to die. So AIDS is going to kill us. So gender-based violence is going to maraud our country. So juvenile delinquency is going to skyrocket. Diseases are going to kill us until and unless the young people of earth pray and become the conduit, the connection for man to have a healthy lifestyle. Banana ba go ithilwe go itsheka-tsheka go hetola maitsholo ka ile bone ba amiwang ke dikgwetho tse ka bontsi. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Modulasetulo wa lekgotla la Botswana Association of Addiction Professionals, Dr. Selemoga Matsetse, o gotlhile puso ga mmogo le makala ikemetseng ka nosi go aga ditlamelo tse batho ba ba imetsweng ke tiriso ya ditagi ebile ba palelwa ke go ikemisa ba ka kgonang go tshabela teng go tlamelwa. A re ditlhabololo tse di botlhokwa mo go hokotseng matshwenyego a ditagi mo lehatsheng leno. Dr. Matsetse o na bua se kwa moletleng wa go abela dimpho batho ba ba lesome le bongwe ba ba kgonneng go tlogela ditagi le gone go gasa molaetsa As the use of illicit drugs and substance abuse continues to ravage the country, a lot of the youth are struggling with drug dependency. The Botswana Association of Addictions Professionals therefore aims to equip experts dealing with drug addicts with the relevant skills to help them recover and be rehabilitated back into the society, as there's a lot of stigma towards those who are recovering from. Kabiko kwa betsoetso ka kopo e rena di atlametseng pego yo ene tshwantse go ka bene tle go go ena ka Setswana me tle ka Sekgowa re tla rulaganya re bankanye seo ha re tsola le kgantse dingwe kansela ya gantsi ya re setse dirisitse 7 million pula mo go 20 million pula yo neng e mo abetswe go dira ditiro tse di harologaneng tsa lenaneo la ipelegeng se se buile bosheng jaaka phuthego ya kansele eo ene tsweletse le se go mokwaise o na le ko Ofisi ya ipelegeng ina kansele ditiro di le mmalwa tse di tebagantseng le go tlhabolola matshelo a batho mo gae ga mmogo le go agela batlhoki mo sebakeng seno lephata le setse le dirisitse 7 million pula mo ditirong tse di farologaneng tsa lephata leo. Madi ana a bokete ana e ne le go a dirisa mo go thapeng babereki ba ipelegeng ba le 2430. Modulasetilo bofelong jwa kgwedi ya Auguste go ne go setse go hirilwe batho ba le 12,150 e leng goreng ka kgwedi ke 2,430 modulasetilo. Makhanselara le bone ba agela mabapi le pego eo ya ipelegeng. Ibikere ke lebogele le one kganyang ntlo ye go supalang ha e setse le mo seemong se le mo go sone tota go ma go ntse ana go a supa hela gore monna o ja ka ntse ke utlwa gore ke thobo o tshwere sentle mo lesti gore ba ipelege ha bana le bone banana bao ba ba rabari me ba bona e le banana ba tshwanetse go ka bona bereka ipelege kana gona le thulagano e hapegile e ba ka e dira go rotloetsa banana ba gore dipalo tse ba di okotse ke tsa re ba tshwanetse ba le boikarabelo jwa go bona dipalo tse tsa banana tse dintsi re ka di okotsa jang. I want the officer to define to me these characters as to what criterion was used to select them and what form of skills do they possess for them to be deemed as mindset change agents. Takhane go lebile thata mo go bo mmabuipelego batho ba ba ithutetseng go ka sidila maikutlo a motho go tseng gone fong e be re ba tsaya e be re ba isa ko BNPC ba go trainwa e be nna di trainer facilitator ke bo mantswitswe di batho bale batho ba ba trainer ba le modulasetilo ba tswa BNPC. Fa o tla simolola thulaganyo mo bogaufing gore babereki ba kgaolo eno ba ipelegeng ba simolle go amogela mo matloleng a Orange Money go na le koposong jaaka go ntse go dirwa le se go mokwaisi
BTV News gantsi. Lefatshe la Botswana mo go le kompani ya DBS ba saene tumelano e ntšha ya go tshwaraganela kepo le thekiso ya ditemane tshokologong eno mo ga borone. Tumelano e dirilweng ka Phukwe ke tumelano e ntšha e oketsang tirisano mmogo mo thekisong ya ditemane tse di sa rethagadiwang mo dingwageng tse di 10 go simolola ka go neela lefatshe la Botswana seabe sa 30% ya ditemane tseo mme go golele kwa go tsena kwa go 50% ka ngwaga wa 2034. Mojadi Mokibelo ka pego. Tona wa ditswamo le kgothetso re lefoko moagi le mokamedi wa company ya DBS re Al Cook ba saena tumelano e ntšha ya go epiwa le thekiso ya ditemane. Tumelano e tlhalosiwa e na le ditsetana tse di itebagantseng go oketsa ditirelo le boleng jwa ditemane tsa monogae go na le go remelela hela mo go epiweng ga tsone. Re moagi a re se ke katlego e kgolo ya lefatshe leno mo mogameng wa ditemane o na le karolo e tona mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. We are, as Botswana, extremely pleased to have agreed and signed the heads of terms of the new Botswana State Agreement and mining licenses with our partners being DBS. This is a very important step forward as we progress towards the finalization of all the next necessary documents and implementation of transformational new agreements. The new chapter we are embarking on will see more skills development and job creation for Botswana and more diamond beneficiation done locally here in Botswana. Company ya DBS e akgoletse boeteledipele jwa lefatshe leno go bo e nnile le tshepo mo go yone le go ha sebaka sa gona le sabe se se go godimo mo go thabolole mohama wa ditemane mono gae. And I'd also like to start by thanking His Excellency President Masisi for his vision, his leadership that has allowed us to come to where we are today. He's been steadfast in his determination to get an agreement that is great for the people of Botswana in the long term. I'd like to thank the Honourable Minister for his leadership, the Permanent Secretary to the President, Mrs. Emma Pellet-Letzi, for her leadership, and all the others who played a role in this. This is a reminder for us in De Beers of how grateful we are for the way that the people of Botswana, the government of Botswana, has allowed De Beers to play a role over the last half century in the development of diamonds in Botswana. Go tsere lebaka le lelele gore lefatshe la Botswana le company ya DBS ba welelane mo tumelaneng e ntšha e. Ha dipuisane di santse di tsweletse, Tautona Mokgweetsi Masisi o ne a tlhalosa ga lefatshe leno le batla seabe se se nonne mo dipoelong tsa go epa le thekiso ya ditemane. A tlhalosa ga dipoelo tse dintsi di le mo teemaneng e rethageditsweng. Tumelano e ke jaaka lefatshe leno le hitheletse toro ya lone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Tagantse di a tswelela wetso mme Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re mo nakong eno e lefatshe le ipelelang dingwaga tse di 57 tsa boipuso setšhaba se tshwanetse sa tsaya nako go itsa motlhala go bona kwa go tlhokang go dira diphetogo teng. Tautona o buile se mo molaetseng wa gagwe wa boipuso mosong ono pela ya go kopana le Batswana ba ba neng ba tshologetse kwa lebaleng le legolo la metshameko go keteka moletlo wa boipuso. Ke letleletso semolakae ka pego. Isale ka nako ya letsa boipuso ka ngwaga 1966 lefatshe la Botswana le ne la tswelela ka go tlhabologa segolo jang mo mehameng ya lone ya itsholelo ka go farologana go fitlhela le nna la itsholelo e fa gare. Mo maitekong a lone a go tlhabologa le go feta lefatshe leno le tlhomile tebelopele ya setšhaba e ka yone le ikaelelang go nna la itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Mo letsatsing la gompieno jaaka lefatshe leno le ne le ipelela dingwaga tse di 57 Tautona Masisi o tlhalositse fa letsatsi la boipuso e le sebaka sa setšhaba sa go itshekatsheka le go tsaya mothala go tlhomamisa gore lefatshe leno le ntse le tlhabologa jang mo dingwageng tse di fetileng ebile le ikaelela go tlisa ditlhabololo dife go ya pele. I want us to use the occasion of our independence celebrations to reflect on our lives as a people. How far we have come, where we went wrong, what we did right, and what we can still achieve. Let us also acknowledge the foresight and great work of our forebearers and use the foundation they laid
as a springboard towards greatness. Batswana ba itumeletse letsatsi le ba supa fa le raya go le gontsi mo go bone. Ke lantha ke spendela boipuso mo Gaborone se be ke re tla gona le sengwe se se diragalang ko stadium se ke ka go bona re go diragalang ko stadium ke itumeletse go bona masole ke bona parade. The president is also here, so we are all having fun. The kids are also having fun, and it's all, you know, we are all free and it's all fun. Like I have celebrate our birthday. Le Botswana ha celebrate our birthday or since re celebrate le Botswana birthday ya Botswana. It's a happy moment to celebrate a birthday for Bosupa, for Botswana. We used to be colonized, but now we are free. And independence means that we have our own rights and justice. O ka lemoga jalo tota gore ke tsatsi la boipuso go ya ipela gone go tlase ga setlhogo tota se se reng a re fetoleng dikakanyo re kgone go dira ditlhabololo tsa sennela ruri tse ileng gore re ka ipela ka tsone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Banni ba motse wa Kisa kwa Kgalagadi ba re ba itumeletse ka hana hasla Botswana le lwantshitseng le huma le dikgwetlo tse di farologaneng ka teng go nna sekao sa kagiso le puso ya batho ka batho mo Afrika le le hatse ka bophara. E re ba khala mo molaetseng wa Gatautona wa boipuso banni ba bolela fa ba amogetse molaetsa wa go fetola dikakanyo ka tsopedi e bile ba simolotse go tla ka ditharabollo fa ba le banweng ke dikgwetlo teng. Ke o lebogela dipotsane ka pego. Lehatshe la Botswana le gatiste dipalo tsa diruiwa tse di hitetsweng ka bolwetse jwa malafu di le 40 ha e sa le ngwaga ono o simolola. Palo e kwa tlase thata ga go tshwantshwa ngwaletse 114 tsa ngwaga o hitileng. Hela Ramolo o bolela ha maiteko a ta busetswa kwa morago ke dintja le dikatse tse di senang pei ka dikgobe ya mo Sarlowetso di khansa rona di tlhakatlhakane ho me ha re tswella mo dikganyeng tse dingwe tota tlakele ke gona pego e tlhamaletseng ho. Mogotseng wa wetso khotsi ba kwa gantsi me ana rankho a re Batswana ba tshwanetse ba ipela ka Botswana jwa bone jaaka le hatse leno e le hatse la kagiso ha e sale le tsa boipuso ka ngwaga wa 1966 mme seo e bile le sengwe se se mmelediwa mathe ke ba hatsa mangwe khotsi o bile se mosong ono jaaka banne ba gantsi bana ba ile go tsa molaetsa wa Gatautona kwa kgotleng le sego mokwaisi o go rulaganyeditse pego. Lefatshe la Botswana le itsege ka le dula le kagiso lefatshe ka bophara le gala le diwa ka gobo le monakong eno le santse le tshegeditse sedumo sa lone e sa le tsa boipuso ka ngwaga 1966 lefatshe le le itshupile ha le na le bokgoni jwa go ikemela ka ebile le kgonne go tlhabolla itsholelo le batho ba lone jaaka dingwaga dintsi di tlhatlhologana go tla go fitlha mo nakong eno. Botlhe khotla le khotla motse le motse ba ipelela kagiso e ba nang le yone ba ipelela tshwaragano e ba nang le yone ba ipelela tirisano mmogo e ba nang le yone ba ipelela botshelo jo ba botshelang jwa thokgamo mo ka sekgowa gatwe peace, justice, harmony and tranquility. Ke botshelo bo e leng gore bo a tshelwa mo Botswana. Harmony, justice, tshiamo ya mongwe le mongwe. Maybe ba ipelela gore bana le ditshwanelo ba gololesegile all the fundamental rights ditshwanelo tsa bone tsotlhe ba ipela bana le molao motheo ba direlang sengwe le sengwe ba ipela bana le melao e ba laolang maybe le sa ba kgothakgothe. Tshwaragano e ya Batswana e ka ile itumile fela thata ka ebile le merafe ka bongwe bana le popagano ya popota. Rona hela mo gantsi mo re tshaba e harloganeng e hapegileng ka go kabakana ga rona ka letso ka tlhago ka tsalo hela le ka dithutego le tse dingwe o gakoloshelo ga o laba go bapa le o da go ithela go na le moselebe yo mongwe le moeharu go nne le mongwaketsi go nne le mokgata mme re mo lekgoteng le ka kagiso re le batho ba le bangwe hela selo seo ke sone se sa agileng lehatshele o gakologelwe gore lehatshele ha le tsa boipuso ne le ka nako e mahatshe a na thagoga mahatshe a kgarathela gore a nne le boipuso mo mahatsheng a moseja mme
mahatsha a mangwe ga ba bona boipuso go le bonolo go ntse le tshollo ya madi ga nna le go ilana ga merahe le merahe yotlhe ga o gakologelwa ko mahatsheng a mangwe nne go na le dintwa tsa mahutu le matutsi e le batho ba ba bapileng mme ba bolana bosigo le motshegare. Letsatsi la boipuso le fa morafe ya Batswana go supa ditso le ngwao tsa bone kwa bokhutlong jwa moletlo o wa go ipelela letsatsi la boipuso banni ba ne ba kwa dikgotleng tsa bone go a go tsweledisa go keteka letsatsi le ka mmino le dijo le sego mokwaisi BTV News gantsi re ntse re le mo go tsa letsatsi la boipuso jaaka le tlwaelo boipuso jwa monongwaga bo ne bo ketekwa mo dikgotleng go ralala lefatshe leno ka bophara mme kwa motseng wa Parakarungu mo kgaolong ya Chobe banne ba ne ba tsile ka makatana mane go itseela ka tsebe molaetsa wa ga Tautona mme le ba kola le dijo tsa motshegare ke a leboga e wele ka pego. Mo molaetseng wa gago wa boipuso o neng o rolwa ke mogolwane wa lephata la dikgwa Tautona Masisi o ne a rotloetsa batho ba lefatshe leno go itsheka-tsheka le go batisisa kwa lefatshe leno le go tswang le kwa ba le yang. A re go botlhokwa gore batho ba hetole dikakanyo, megopolo le ka fa ba dirang dilo ka teng gore matshelo a bone a tokagale. E re ka lethaku le lesha le agelwa mo go le legologolo re tamega go ikaega ka dikakanyo dingwe tsa batsalwa pele tse di kgethegileng le go tshegetsa bosetšhaba jwa rona ka maatametlo ebile re kanotse dihuba re sa ipelaele ka gope. Bagaetsho a re gakologelweng letsholo le ke le boloditseng ka kgwedi ya Phukwi kwa motseng wa Zutswa mo kgaolong ya Kgalagadi Bokone ke letsholo la go fetola dikakanyo, maikutlo le boitshwaro go sa kgathalese gore a o Motswana kgotsa moagedi wa lefatshe la Botswana. Molaetsa wa ga Tautona o thamaletse re tshwanetse gore rothe re utse o ntse jalo a re thape re nne bante. Ke letsatsi la boipuso la boitumelo jwa mongwe le mongwe a gololesegile diketane di dule mo matsogo le mo maotong. Haleluya. Mo go lemogeng seabe sa batapele mo palamente wa kgaolo ya Chobe Re Matšhana Shamukuni o ne a bela mabutswa pele a motse o dimpho ga mmogo le balekane ba Botswana. Jaaka re ne re ipela yana mo tsatsing la gompieno Tautona o gakolotse mo mahokong a gagwe jaaka le a utule a supa gore le thako le lesha la agelwa mo lethakong le legologolo. Jaanong ga re ipela yana mo tsatsing la gompieno go na le basadi bagolo ba re ba togetseng ko malapeng ba sega ka ntateng ya bogodi. Ke tsela gore basadi bagolo ba ke batsadi ba rona ba bothe. Jaanong ga re ipela jana ba seyo ga re le bone re ba gopole ke emetse ga hela go ke batetse ka mphonyana. Moleto wa go ipelela letsatsi la boipuso mono Parakarungu o ne wa ketekwa ka ditiragalo tse di harologaneng di akaretsa mmino le dijo. Ke a leboga eole BTV News Parakarungu. Ka go le wetso tla ke dine jaanong Liza o sekeng ena go tlele ka tsa metshameko Liza. Botlhotse bo tsamaelang boipuso ke bona gore o apere le letsela la Botswana le leng sekao sa go a tielo ga tinya ke bobone Emma ke bobone o tshwereng mo go tsa metshameko tla ke go leboge one o etshole na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka a boletse nna ke bidio Liza o sekeng ka tsa metshameko mme ha re di simolla hela ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa The Zebras se tlhotse se fentse Zimbabwe ka dinno tse 4 go tse 3 kwa thagong ya di-penalty mo motshamekong wa go ipilela letsatsi la boipuso kwa lebaleng legolo la setšhaba. Motshameko o ne o fedile ka maleka a nno setlhopha kwa The Warriors eno seditsweng ke Obriel Chirinda pele le moga Maswena a lekalekanya dinno mo karolong ya bobedi. Motshameko o ne o dirisiwa ke mokatisi mo go Motsimpote go itlhokoletsa metshameko ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2026 e simolang jalo mo kgweding ya Ngwanatsele mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Ka mo ile go dikgwele tsote gongwe tse di kene di tsamaya di gora go ene he wasn't ba betsa motho go tswa go ntle ga le ba di 18 ba re ba ntse ba batla setlhopha sa Zimbabwe mo
Aubrey Chirenda salantsa e batla go tswa mo karolo ya ntlha motshameko a re bone the Mighty Zebras wash Tosh Masina a ba gona go karaba mo di sekonteng fela di sekalo ba go dira ka tseleng senjang Brighton Bernardo Mabaya, beautiful. Well taken penalty, Monarets. Better body. Ntoko! Abasireleta de Black Cats. Pasalaba Japanati. Paratiba de Mighty Zebras. Baba! Wash! I'm happy also with the transformation here, Botswana football. And I would just say for the technical team and the boys, you know, they did a very good job playing with this team and by our thing. So, bo molemo ja rona thata jo ke bo lebogelang thata tsatsilela boipuso bo ba hile ba Botswana boipuso Botswana ba e go robala ba itumetse ke sone se re se lebogelang thata. The boys played, you know, first half we could not construct properly because they didn't have that composure. My time is very short. I need to know the players, but we have three sessions, and the players adapt. The players today is play well, and very good game, a lot of opportunity, but no luck, and in the 90 minutes after the penalty, no have, I think, no have luck. The Botswana team deserve to win. Mo go tse dingwe setlhopha sa Joining Galaxy se letse se fentse sa kwa Africa Borwa sa Orlando Pirates ka dino tse 5 go tse 4 morago ga thago ya di-penalty go fetela jalo kwa metshamekong ya di-group stage tsa kgaisano ya CAF Champions League. Mo motshamekong o mongwe e ntse e le gone kwa Africa Borwa setlhopha se sengwe sa monogae sa Gaborone United se letse se kgapetswe kwa ntle ga kgaisano ya CAF Confederations Cup morago ga go latlhegelwa ka dino tse 3 go lefela kgatlhanong le SuperSport United. Seo se raya jalo gore SuperSport e fetela kwa pele ka dino di le 4 go ile 1 ka kakaretso. Kwa bokutlong mo palamente wa Molepolle Borwa yo ileng o gape le ntona wa ofisi ya ga Tautona Reka Bomorwaeng a re maikaelelo a metseletsele ya metshameko ya The Good Samaritan kwa Molepolole ke go phutha banni ba kgaolo go tla go itumela le go ipilela boipuso jwa lehatshe leno ka metshameko. Tona Morwaeng o letse a simolotse semmuso metshameko eo kwa a neng a ka fa na le keletso ya go bona metshameko eo e gola ka jana e na le bokgoni jwa go rebolola le go nosetsa ditalente tsa banana. A rutle pego ka Jessica Pilane. E re ka malatsi a go ipilela boipuso jwa lefatshe leno a gorogile mo kgaolong ya Molepolole Borwa gone ditlhopha tsa kgwele ya dinao le boletloa di feta 90 di tla bo di kopane mo metselentseleng ya metshameko ya The Good Samaritan ya itloso bodutu. Metshameko e tswa kgakala ntse e tshwara mo kgaolong e mme maikelelo ke go tswella ntse e tshwara ka go tlhalosiwa fa e hapha banana mo maitshwareng a maswe mo mekgwatlheng. Khaihela ke gore le le bonnake le le bongwanake le le ditlogolo tsame le kgone gore le lona ka matsatsi a boipuso ya ka ramo boipusonyana re bo re le mo metshamekong ke se le puso e se rotloetsa ka gore ha re tshameka kgantsa malwetsi di tla nyalla mo go rona mme ra go tswella ka tsone ga re go emisa thulaganyo e ka nnang ke go nna re change ha le rena re baakanya ka re baakanyang ka teng. So ke a le rotloetsa le le bonnake le le ba le ratang metshameko gore a re emeng ka dinao a re go dira gore metshameko e re ska ra e hedisa re tswelle ka yone. Metshameko e itumedise banni ka jana ba supa fa ba fa sebaka sa go itshidila mmele le go ipela ba le mmogo ka nako eno ya boipuso. Molepolla sa go a tuka ba ga e tsara tsala ke dikgaolo pele di re tsala pele ka gore rena le go etela dipele o mohile ba khola tswa pele ba ga yetsi ke le boala mo tlotlegi mo parlamente ka lebaka la gore o re hapa mo mekgwateng
ga ke tlo go choka ke sena go tshameka ke be ke lapile mangwala ga ke kgone go ya go itontela nnotagi ko ke latelang bo raiteng wa reng ke go robala ke itse gore ka moso ke ipaakanyetsa wa finaleng le tsweleleng hela le ntse jalo le ne le ngoke ba bangwe ba tsene mo dibolong mo gore rotlhe re nne hela yana re tswe mo mekgwathe re tswe mo ditseleng tse di sa siamang. Mo go tse dingwe mo palamente Morengwana a abela dikgotla tsotlhe tsa kgaolo ya gagwe dijo tsa boipuso gore le bone ba ipuse ka boitumelo mme a ba kopa gore ba ikgape mo maitshwarong a makgasa mo malatsing a boipuso. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Wetso Jessica Pilane ona re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena a re kopane gape ka nako ya bohera bongwe ga jaanong ke di go neela ke dirano tse ka teme ya sekgowa one ra bantheng o eme sentle gore gakolola gape dintlhakgolo tsa rona maitso tla ke go lebogela se ke tsena ko ke di garela tsa phirimaneng eno gontse jalo wetso a re di garela ka go lebella tse di neng di goga kwa pele phirimaneng eno Tautona a tshwaya letsatsi la boipuso gare ga matshwititshwiti ya Botswana mono ga borone bana le seabe ba go etliwa go aga ditlamelo tse batho ba ba imetsweng ke tiriso ya ditagi ba ka kgonang go tshabela teng go tlamelwa fa setlhopha sa Johannesburg Galaxy se fetela kwa di group stage mo kgaisanong ya CAF Championship. Tibela ka tsela ntseng jalo we tswela o itisele rona mo Botswana Tonight. Betsu madume amgala se masola pele sediwa ke Samuel Ramotonto sontse sola pisana kwa gompieno se bona maro mafelo mangwe a go bokone jwa kgala algare bokone bothaba le chobe mme mafelo mangwe ka bontsi alfa seleno one go apogile mo gala ka mosoro tsoro marathibe ka bonthabeng mo mafelo mangwe a dikgaolo tsa le gare bokone bothaba chobe leng habe mme mafelo mangwe ka bontsi alfa seleno one go ta thola go apogile mo mosong go taetsa go le tsitsana mo mafelong a go borwa ja kgalo ya gantsi kgalagadi le borwa ka se ka sa tsitsana sa le somelobedi go eng go le somelobotano mme mafelo mangwe ka bontsi alfa seleno go taetsa go le bothito mo mosong ka se ka sa bothito sa le somele barataro go eng go le somele boroba bongwe ha ko maung le pana matenga gone re tsoga disa masome a mabedi go swa pene gone re tsoga disa masome a mabedi le bongwe mme mo tshokologong go taetsa go le mogote go dikgaolong tsa kgalagadi le borwa ka se ka sa mogote sa masome a mararo le boraro go eng go masome a mararo le bongwe mme dikgaolo tsa gantsi borwa o tlhaba ne go ntse go taetsa go le mogote thata ka se ka sa mogote sa masome a mararo le barataro go eng go masome a mararo le bosupa dikgaolo tsa le gare bokone bothaba chobe leng ha betsone go taetsa go le mogote o feteletseng ka se ka sa mogote sa masome a mararo le boroba bongwe go eng go masome a mane mme jaanong fa re la semo sa melwana ga mala eme hibidu e bona lae e supa melwana ga ile re a sha mona kwa gompieno mo mafelo mangwe a lefatshe leno mme le mogola ka moso bodiphatso ja gore melwana ga ke tswa motalo bo ka godimo thata lefatshe leno ka bophara jalo he shaba se re tlo go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka semo sa lwa mme re bele toropo dingwe mo borwa jwa Afrika maro a ta thiba ko Manzini mme go tapoga ko Maseru Johannesburg, Appington le Cape Town ha ko Port Elizabeth gone maro a ta thiba ka bonthabong marata thiwa ka monthabong ko Antananarivo le Beira mme go tapoga ko Harare Lusaka le Windhoek re tsogana la pula ko Kinshasa mme marata thiwa ka monthabong ko Luanda ha ko Blantyre le Dar es Salaam gone go tapoga ne go tshwaretse go le kalo we tsogsa tpolo api a ene boroko